Huh? So hello, welcome back to my YouTube channel. Ako putot kacitong tulong po ning arong lo. Nilinon tarapung hidup, tarapung langsung lang kami pusi. Patung pian dakan, dak tarapungan bang lo. Yang pen jadi dakan bang lo. Okay. Langsung ye lang mesin he putulong cek dulu ngoteng dia. Tinggal tu. Kiceng pen jut ko lang nang lang no. Jong si a video ta lang mesin bulu te share video no. Nanti dono tu ada klip pali dan na. Guys yo, nun pinangan ajak ding lu yo, kira. Nonon ta lili lang yo. Pini rongar lu hidal lang yo. Vang loi keng harjak lalu petumi dia kena keng harjak so nonton lilang yo yang baklang yang fit bu kali itu tubi osa tirong ada ka tirong do tarapung tirong do terong sa cisure tiga Ani aja ke ding bank no ada lele lang no ke no nirong pardu te gili po to no na langsung gili dambo yo dai no yo roi ke tarapung roi le de dam janang lang asi langsung lam mo de no dom tade ada kelang ngi phone chong hong ting o skip ke pin on de bacu bari yang sa Kali langsung ni long cilo tarapung langsung patumi ben kibang ko ane cepat tu yo oh itu juga kilang mi non back camera pen patang pun lang oh dei Langme pik khanja yang langka nang lu contoh tarapung langsung pula hello yo itu dah interview yo anti ma place la langka yo apa yo usah lah ini dah kira ada nang lagi mana ni ning sam pik lo pasin dan bang nak ni cip lo ini dia tak ana pati long lo ni ngarong lo apa lo tomon ke tan ke yo oh my god 이게 줄롱 서브다. So kadang kita anda coba pergi kucing ben disprokan, lalu video na lang nunto dong sila bang so video lapen lang to lang tu ni bilang macam berarti video share no lapen lalu zaman ni ke hang atun, mana tu dah silang ikan ni ke hang atun, bangi kalau te ni tu bangi bo ini mana ini phale nang khang dam macam lo, anti nang tu mana Japan tu anti nang tu datang ko. Adin juga lang mesti kalam sudah itu ho. Siapa apa tak jualan mana? Anda jualan. Siapa andi? Siapa kamu?
la step is good. So far na sana ni dah begin. Churolo dong tum deh ho cooking ban jiko na anang lang po la pen la pinya video banggal ansi kan lo. See you in next video. Bye bye.